Хабарда ибжьаӡаз жәлар бжьаратәи рымш аҽны шьыжьнаҵы Аҟәа ахьӡ-аԥша апарк аҿы ауаа еизахьан. Ҳаԥсадгьыл зхақәҵаз афырхацәа ргәаладыршәарц арахь иааит Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьраҿы иҭахаз ранацәа, Хабарда ибжьаӡаз рҭынхацәа, аибашьра ветеранцәа, Аԥсны иҟоу Аџьарҟаԥшь жәлар бжьаратәи аилак ахаҭарнакцәа. Анаҩс аусмҩаԥгатә иацҵаны Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы Аԥсны иҟоу Аџьарҟаԥшь жәлар бжьаратәи аилак аҭыԥан еиҿнакааз аусмҩаԥгатә рхы аладырхәит Аҟәатәи ақәыԥшцәа рыҩны ааӡамҭацәеи аволонтиорцәеи. Дара иҭырхыр акәын Хабарда ибжьаӡаз ауаа ирызкны асахьақәа. Сара исҭысхит лхаҿсахьа, дызусҭахар здырӡом, ибжьаӡаз еснагь дагәалашәоит. Аԥсны иҟоу Аџьарҟаԥшь жәлар бжьаратәи аилак ҩажәибжьба шықәса ирылагӡаны аҳәынҭқарра закрызҵазкуа апроектқәа еиҿнакаахьеит. Аибашьра анцоз аамҭазы зҭагылазаашьа уадаҩыз рзы агуманитартә программақәа еиҿнакаауан. Аҭынчреи асоциалтә иашареи рзы Аԥсны анацәа рхеилак ацхырааррала ҩнызқьи жәаба шықәсазы ихацыркын Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьран иҭахаз афырхацәа рыбаҩқәа ԥшааны урҭ рхаҭара ашьақәыргылара ҳалзыршоз апроект. В наших списках попавших без вести числяется больше, чем 2200 человек, которые мы постараемся найти, несмотря на их принадлежность к одной или другой национальности. Здесь исчезли очень много людей. Идентифицированы 163, они уже были переданы своим близким и родственникам, которые смогли приступать к их перезахоронению с достоинством, со всеми почестями. Имаҷым аҭаацәарақәа зыҷкәынцәа рлахьынҵа ззымдыруа иахьа уажәраанӡагьы. Дара гәыӷра рымоуп Хабарда ибжьаӡаз рҵеицәа иахьакәымзаргьы уаҵәы рхаҭарақәа шьақәыргылахап ҳәа. Уи агәыӷра рыцзаауеит рыуацәа рлахьынҵа еилкаахаанӡа. Аԥсуа драма театр аҿаԥхьа еиҿкааз аусмҩаԥгатә хыркәшан ахәылԥаз ала. Нала Чхинџьириа, Ҭамас Чкәан, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра.